ure na nakera nara makengira umwe thutha wori ungi kibaro-ini giki andu ethi aria mari na mawathe ngurani kaunti-ini ya Kajiado magomanite makiuria thirikari kumeciragia riria kwagia na mieke ya mawira niguo onao makabota kwirugamirira muturire-ini. Sisi tungeomba ikiwa inawezekana tusapotiwe kwa school fees, kufanya technical courses kama beauty, hairdressing na fashion and designing. Tunapopata hizo skills tunaweza jiajiri. Gikundi gitari kia thirikari kirekeretwo kazi na maisha bora kiratanya kuthomithia andu ethi gatagata-ini ka ukuru wa miaka 18 nginya miaka 35 aria mari na mawathe kothi cia moko itiganite iri ta njira ya kuthondeka mawira matuku ma rucio. Project aims at enrolling youth with disability in vocational training and imparting them with skills, thereby afterwards placing them for employment opportunities. Naomba katika wizara tofauti wakaweza kupatia watu walemavu makazi, na pia katika sekta hii ya project ya kazi na maisha bora wakaweza pia kupatia walemavu nafasi ili pia wakaweza kujiajiri na kuishi maisha bora. Andu ethi mari na mawathe mugite kaingi ni maiguaga matiganeirio mwena-ini wegie ubeani wa mawira makiuga marikia kwamukira mathomo maya ni makabota ona guteithia andu angi, kusaidia wengine wenye wako na ulemavu tofauti tofauti, kuwawezesha pia kuja kujoin kazi na maisha bora ya elimu ili wapate hekima na kuwawezesha waendelee kimaisha. Nikielimishwa, nikitoka kule nje nitajiajiri na nitasaidia pia wengine kule nje. Arugamiriri a ikundi cia andu aria makoragwo na mawathe moritio kwinyitithania na thirikari nene na cia matura niguo makamenyaga riria gwakorwo na mieke ya mawira. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, wadia wa Muriithi. So tunashinda tukiwaombea na tukimshukuru Mungu.